Hello folk in dobrodošli zdaj na mojem kanalu. Danes gremo na multisektor. In sicer najprej gremo v Milan, potem iz Milana v New York, iz New Yorka nazaj v Milan in pa potem nazaj v Dubaj. Let's go! I love the way you kiss me every night. I love the way you touch me, pull me right. But every day you keep on telling me that I should go wherever I take you to. Ciao, from Milano. V glavnem, hello. Mi smo jih predstavili v Milanu, ura je, mislim, da nekaj čez 2. O 2:30 imamo avtobus do letališča in iz letališča gremo v center mesta, zato ker smo kar malo dosti tako na obrobju, blizu letališča na žalost. Sem se sam hitro preoblekla in stuširala in dala čevlje gor, ker gremo še ujeti tale čudovit sonček, glej to no. Avči. Tako da, jaz nas ne bom več zavračala. To ni tako mrzlo danes, danes je tako ene 10 stopinj zunaj, kar se mi zdi dosti v redu, glede na to, da bi lahko bil ful bolj mraz. Maskica, torbica, sončne špegle, telefon, denarnice pa pičimo. You wanna say hi? Hi everyone! This is Crystal and the rest of the Fora je v tem, da smo mislili jeti pač z metrojem in potem rekla, ne, sej čist bliž peš. In ni bilo čist bliž peš, 40 minut je bilo za jeti peš, tako da zdaj hodimo peš že pol ure in raziskujemo Milan. Yay! It's fucking freezing. Ampak je lušten. Some people came here for the pictures and some people came for the pizza. And wine. And wine. What do you think about the Christmas tree? It's big. It's very bright. It's pretty. Helicopter, helicopter. Paracover. When the moon hits the sky like a that's amore. Sorry. Merry Chrysler. OTD, we have imamo, I don't know why I'm speaking in English. Imamo plašč iz Primarka. To oblekco, ki ne vem, kje sem kupila. Very nice, very fancy. Tights from Primark. Primark sponsor me. Čevlji iz Masa. Torbica iz Primarka. O moj bog, zdaj iz Primarka. Nisem vedela, da bo tako. And that's it. Now we go on the train. Yes. Thank you. Yes. Dobro jutro, dober dan! Don't look, this mess right here is very bad. It's so bad that I don't even want to show it, so I will stand like this. Ne, se ne, v glavnem, se hecam, no. Sem kar tlele malo na sedežka. Hi, what's up? Dobro jutro, dober dan. Je moj drugi dan telega multisektorja. Nisem vam sploh povedala, kaj multisektor pomeni, tako da let's talk about it. V glavnem, multisektor je let, ki ima več postankov oziroma več destinacij. Torej, mi smo šli naprimer včeraj iz Dubaja, smo pristali v Milanu in zdaj imam 24 ur počitka v Milanu. Gremo nazaj na letališče, ložimo nove potnike oziroma prevzamemo letalo in letimo v New York. Potem imam 24 ur časa v New Yorku, spet se grem kaj ogledat in potem gremo na letalo, prevzamemo druge potnike, gremo nazaj v Milan. In potem imam spet 24 ur časa v Milanu, nato ponovno prevzamemo neko drugo letalo in gremo po 24 urah nazaj v Dubaj. In v bistvu ta trip oziroma to potovanje traja 4-5 dni in ja, to je to. Skozi na poti, skozi je pestro, skozi je lušten. Zdaj pa je čas za en kafe, because I just woke up in mislim, da ga bom kar popila vzunaj. Tako da, let's do it. I'm gonna just make normalen kafe iz hotela. Sorry, zdaj bo tole tle full upil. Tukaj se mi ne daje dol na recepcijo oziroma v Uno ga iskat. Itak se moramo pol zrihtati, pa gremo počas v letališče. Da! Moram biti
jaz tole. V redu. Ej, sem si šla zobomit, preden grem ven spit kofe in vidim, da je na tleh moje sobe ena kuvertica. In to pomeni, čakaj, da vas dan tle eno pomislo. To pomeni, da je zamuda. Jej! V glavnem, oni nas ponovadi pokličajo 1 uro, preden moramo biti zrihtani, da gremo na letališče. In to bi moglo biti čez 2 urce. In zdaj vidim, da je tale kuverta pred mojo sobo in to pomeni, da ima letalo zamudo in da je nas wake up call kasneje. Tako da, dajmo jo skupaj odpreti. Zdaj vidim, če so kakšni taki podatki, ki vi ne smete videti. Ok, bom tako naredila, da ne boste videti, kjer mu hotelu smo, because this is a private information, a veš. Tako je pač napisan. In piše, Dear crew member, hereby we would like to inform you as below EK205, 20th of December to the following time. Wake up call, 14:15. Oh moj bog, 2 uri imajo zamude. What the fuck? Pick up, 15:15. Reason of delay, aircraft EK205, 19. MXP JFK had a delay. Ok. To pomeni, da imam še 3 ure zdaj, dokler se moram zrihtati. That's great. Ni lih lušten, kaj zamuda, ampak iskreno se nam je nikamor ne mudi, tako da very nice. Gremo tole kavico dol spit, pa bomo povedali, kakšen je plan naprej. A veš, kaj se je pa zgodil? Jaz lepo pijem kavico pred hotelom, uživam na sončku, vse veš, kako gre. In pol pride en avto. In noter je ena izmed mojih sodelavk. Bejba je bila originalno iz Milana in starša sta ji posodila avto za 24 ur, zato da je lahko v tem layoverju šla malo kol. Začudeno me je vprašala, zakaj še nisem v uniformi in pojasnila sem ji, da ima letalo 2 uri zamude. Nato je pokpokala mene in pa še eno sodelavko, pa smo šli v trgovino. V Hofer, bolj natančno. Ker še nobena od nas ni jedla zajtrka, smo nabavile sestavine za najboljši zajtrk ever. V glavnem, v večini samo pršut pa kruh. In nato smo si za hotelom naredili en tak čist lušten piknik z vsemi našimi dobrotami, ki smo jih prinesli iz trgovine. Pa še sonce nas je lepo grel. Ok, to je to, folk. Jaz sem že zrihtana zdaj nazaj, da gremo v New York. Dala sem si rdečo šminko, ko si jo reži dolgo nisem dala in pa rekla, zakaj pa ne. In res prav naredi, kjero razliko naredi, no, pri uniformi in pri vsem. V glavnem, šibam, zdaj pa se vidimo v New Yorku. Hello vlog, oh my god. V glavnem, ura je 15 do polnoč in kar smo prišli v New York. Po Dubaju je ura že po mojem 9 zjutraj, po milanskem času oziroma po slovenskem je to ura 6 zjutraj. Oh my god, toliko časa sem ravno to, da sem dojela. Ne grem spat, zato ker smo se odločili, da gremo pogledati Rockefeller oziroma ta največjo smrekto v New Yorku, ker je lih božič in boh ne da to zamudimo, tako da se zdaj s puncami oziroma sodelavkami dobimo dol čez 15 minut in se samo preoblečemo in gremo, čeprav smo vse mrtve, ampak je lih 10 minut stran peš, tako da gremo ven ob polnoči po ulicah New Yorka in ja, this is why we live for. This is why I do this freaking job. Tako da ja, to je to. I'm fucking dead, oh my god. The outfit is not amazing, but the outfit is very warm, so let's go. Open sesame. Oh shit! It's not turned on. Why? Why? When? Are you kidding? Are you? About, you said 12 minutes ago. Ray saved us. Thank you, Ray. Hello? In New York, concrete jungle where dreams are made of. There's nothing you can't do. Now you're in New. Sorry. Oh, hello, excuse me. Hello. Dobro jutro, dober dan, jaz sem v New Yorku. I am back on track, baby. Imam ful več energije, kot sem imela včeraj, priznam. Šli smo pol direkt spat, oziroma smo jedli tisto pico, pa šli spat. Zdaj pa je čas, da gremo mi mal pogledati tale New York, ker sem spala danes do 10 in danes ob 7 zvečer že gremo nazaj na letališče. In to ni veliko časa, da si pogledam New York.
ampak pridem itak čez en teden že nazaj, ker imam še en let ta mesec. Very nice. Let me show you my pijama outfit. This is my pijama outfit, don't look the mess here, not a big deal. Zdaj se bomo pa preoblekali na 1, 2, 3. Today we are going all black with a brown winter coat. A veš, tako malo. Wanna be New Yorkish vibes? What's up, I'm from New York. Tale accent je bil full bad, ampak let's go. Guess motherfucking where? We in Times Square, baby! Ej, tle je una kugla, ki se spusti za novo leto. V glavnem, tukaj je enega vrveža in tih zvokov tle in v glavnem bolano. Šla sem ven sama, zato ker so une punce še spale in meni bo to tako. Pač ne bom zdaj spala model, če sem v New Yorku, bomo spali pol, ko bomo umrli doma, ne? Ne, zdaj se, ampak pol, ko bomo doma, v dvaju. A veš, nimam jaz zdaj časa spati. Drugač mi pa sploh ni bad, bloger tlele. Pač vsi delajo vse in noben te ne gleda in bolite k***. What the fuck, ej? I freaking love New York, guys. Oh my god. Zdaj hodim, da se grem pogledat eno tako znamenitost New Yorka, oziroma ni tok stara znamenitost, kakor bi bili, ne vem, Memorial od Nebotičnikov ali pa Empire State Building. Ok, bro, ok. Ampak je taka bolj nova znamenitost, oziroma ena skulptura, nekaj so postavili, se boste videli, imenuje se The Whistle in je tako pol ure, 36 minut hoje in so rekla, da bom hodila because why not, a veš. Oh my god. Različem, počutim se, kada sem v filmu, kada živim tukaj in tako hodam, veš. Hi, my name is Lucy, I live in New York, baby. Tamle lahko vidite Empire State Building, točno direkt. In potem gremo tukajle in imamo The Whistle. Nažalost je trenutno zaprt, iskreno ne vem zakaj, ampak na internetu pisali, da je zaprt, pa sem se rekla, da ga še vsem prijem pogledat, because I am just here, a veš. To so drugače tako stopnice in potem hodiš gor, dol in imaš pač en lušten razgled. Videla sem tudi ful luštne slike sončnega zahoda, kar žal danes ne bo, ker je tako malo oblačno, se mi zdi, ampak še vsem pač I think it looks cool. Edina slaba stvar tega, da se greš kaj sam pogled, je to, da se moraš sam svoje slike narediti, tako da my phone on the floor it is. Gremo zdaj še not pogledati, ker pa je zastojno stop, ne vem, bomo videli, bomo probali. Drugače pa kar lušten tle, no moram reči, ne počutim se nič tako, da bi me bilo kaj strah, vsaj podnevne. Priporočam pa, če že hodiš sama po New Yorku, dej, bod previdna, glej, kje hodiš, oziroma hod odločno, ne gledati v GPS, ampak sam hod. Ne, ampak res, zaenkrat se še nisem počutila, da bi me bilo strah. Je pa res, da pač takrat, ko smo hodili po noč okrog, smo hodili z drugimi ljudmi, oziroma nas je bilo več v skupini. Tako da, ja, to je moj nasvet, ej. You understood perfectly. I thought you was, sir. Happy holidays. It's getting the down. moment I was waiting for. Hello. I want to escort you inside. Oh my god. I have to. Shall it we? must be. Let's go. Welcome to the telling vessel, you. my lady. Thank you Happy so much. holidays. Thank you. Same Enjoy to you. your stay. Thank you Any very much. questions, Oh don't my hesitate to god. ask. Thank you. Thank you. Ciao. Holy shit. Zastojno stopnina, oziroma pač ne moreš iti gor, ampak pač ponujajo, da gre samo tukaj v tale krog in se pogledaš notranjost. Noro. Tak spirit, ki je tukaj pač v Ameriki, itak je folk čist sproščen, kakor ste videli tale security guard oziroma varnostnik je bil čistko I don't give two fucks. Tako da ja, ne vem no, pač sej Američani so tako malo čudni, ampak realno so pa tudi res ful prijazni, ful sproščeni, veliko manj zateženi kakor Evropejci, tako bolj odprti za navaden folk, sploh pa za turiste, se veš. Naredila sem eno par slik, pa mi je bilo pa že malo bed. Pa lih prej sem razlagala, da mi ni nič bed, ampak mi je bed. Zdaj se sprehajamo okrog tegale. Vem, da je v Unmule shopping centru ful lep razgled in da imajo ful lepo ukrašene lučke in podobno, tako da bomo še zdaj to pogled. Potem pa je čas za en zajtrk, my friends. Čakaj, vas bom kar tle postavila, ki je lih lušten. Koliko je tole čuden, kot da sneman. Zato, ker še nisem jedla zajtrka in bomo šli iskat en tak tradicionalen newyorški zajtrk and this is a New York bagel, my friends. Tako da, let's go. Aj mraz. Veš, da je imam mraz? Can I just ask you, the everything bagel is the one with the sesame seeds and the... Yeah.
Can I get one of those with cream cheese and is it possible to put bacon in it? Yeah. Yes, please. Thank you. First up, I got an ice latte. Vem, da je zima, da ne bo moji oči čisto psojo. Hranila sem danes, če mi paše. Gleda taka mal vodena, if I'm being honest. Ampak, da lahko stari. Ampak, nimam okej, bomo videli. Let's try. Ni mi neki boh ve kva, ampak je v redu. Smo pili že boljše kofetke. Ampak glej, to je ta point tega, da greš v tujino pa pač probaš po eni ulici eno kavico. Dala sem noter kremni ser, vzela sem everything bagel, ki imaš nekaj gor posud, pa pač najbolj popularna. Potem sem dala noter ser, pa kremni ser, pa bacon, slanina. Bagel je tako kot en kruh, a veš tisto lukno na sredini. Glavno, ne vem, ena newyorška stvar. Bolano. Bolano. Ej, drugače je pa v New Yorku ful easy orientirati. Moraš vedno gledati Avenues pa Streets. Tle bom dala eno sliko, da si te lahko predstavljali. Avenue, 7th Avenue, grejo vse tako dol in pa potem so sami po številkah Streets. Potem pogledaš, kje je neka stvar, ki jo želiš najti. Naprimer, recimo, da je na 7th Avenue, 42nd Street in greš po tej cesti dol. In to je to, simple as that. V glavnem, grem zdaj na hitrco še v Carlos Bakery. A se spomnite tega modela, ki smo ga skozi gledali? Pač vsaj jaz sem ga skozi gledala, ko smo bili majhni. In vem, da ima tukaj nek pekarno, tako da sem pogooglala in je ene 3 ulice naprej, da bomo vzeli nekaj sladkega si za pojesti. Ja, kje pa si pa di? Pač to je noro, ej. Hodeš po cesti in te oni pač posebno živite na cestah. Kar pozdrav in happy holidays. In jaz tako, happy holidays to you too, my friend. Pač ne vem, tako, čist drug vibe je. Pač res je čist drug vibe. Drugač pa sem nabavila. 1 hour later. Hello, ok, shall we? I'm back in the hotel. Zdaj je čas, da probamo tole tortico oziroma pumpkin pie, ki sem vzela. Ker potem se čez pol ure dobim že z unim dvema puncama, ki smo že včeraj ven in gremo drsat v Central Park. Tako da, imamo tako pol samo 3 urce še, ker moramo ob 7, oziroma ob 8 zvečer moramo biti že zrihtani, ker gremo pol nazaj. Spet bo naporna noč, ampak ja, zdaj ne vem, a sem jaz tole narobe kaj obrnila, a je to tako, kaj je. How to open this? Po mojem sem jo malo shakala. So how do I... Oh my god. Sigurno se full easy odpre, a veš? Aha, tako je prav. Tole je bilo tako $11, kar se mi zdi full velik za eno fucking tortico. Ampak le, je pa moj prijatelj Buddy jo naredil men. Nadskrbeti, sem si roko umila. Vzela sem pumpkin pie in let's try the first bite. Smetana je noter. Madonna, Buddy. Res je dober. Pač ni vredno $11. Jaz bi dala tako max $5 za tole. Max €7. Pa lahko rečem, da sem jedla od Buddyja sladico. Ni ga bilo tam sicer. Ne sem, sploh ne vem, nima on tako nek tam dol, neko Jerseyju, to pekarno. So pa sam poslovalnice, ne vem, v glavnem, really good. A few moments later. Ok, plani so se malo spremenili, ne dobimo se s puncem, ker so oni preveč utrujene in greste dale malo počit, preden moramo biti ob 8 zrihtane. Jaz sem se pa odločila, da grem v Central Park, my friends. Look at this view. Dobar, tale stop znak lih ni neki baš, ampak it's really nice. Jaz vam sploh ne znam povedati, koliko je tole luškano stari. Zdaj si v enem mehurčku sred mesta in okrog so stolpence in ti si tako v enem fucking mehurčku. Volano. Povsod imaš en kup takih skal, jaz ne vem, a je to naravno, očitno je to naravno, ko se otroci igrajo in tudi tam dol pač vidijo še en kup folka ti takole malo prodaja.
Ok, zdaj sedim tle pač na tej skali in preprosto občudujem pač ta fucking vibe. Folk, jaz sem sploh ne znam povedati, koliko sem jaz zdajle srečna, da sem tukaj. Fuck. Pač to je, ker jokala bome, to je tisto, kar me žene za to, da potujem, pa to je tisto, kar mi je najbolj pomembnejše pri potovanjih, pač jebaš tisto fucking denar, pa ne vem kva, samo da imam tole, da imam tak razgled, da sem tukaj 5 minut, pa to, če nimam nič denarja v mojem žepu. Zato vse, kar hočem reči, je, da potujte čim več, pejte ven iz Slovenije, vsaj pogledati, vsaj za en teden, pa se pa vračate v Slovenijo, pa cenite to, kar imate doma. To, da greš v tujino, to ti šele odpre oči. I'm really freaking speechless. Ne vem, zakaj sem dala tako čustvena, ampak oh my god. It's crazy. Ni toliko zabavno, če greš pač sam drsati. Tako da grem še malo tle na sprehod po Central Parku, pa nazaj v hotel stuširati, preobleči se, pa oddelati en nočen let nazaj v Milano. Včeraj smo bili prepozni, danes je pa tukaj toliko ljudi. Volano. Torej, spet smo pristali v Milanu. My bed, my room, jej. I'm freaking dead. Problem je v tem, da smo celo noč leteli in zdaj je ura tukaj tako 2 popoldne in itak ne bom šla spat, zato ker pol celo noč ne bom spala. Tako smo se odločili, da bomo šli ven na en sprehod, pa mogoče na eno večerjo. My skin is breaking out so bad because of the mask. V glavnem, tako da bomo še ne 2, 3, 4 urce po koncu. Gremo pa spali, bo bil že počas cajt, če že celo noč pa pol dneva nismo, ne? Ampak lej, moram zdržati, če ne bom spala po noči in jutri gremo pa še popoldne nazaj v Dubaj in ja. What the fuck? Res to ubijajo tele 4 sektorji, res prav. Too much flying v 4 dneh. Surprise, surprise, my people. A ste mislili, da me ne boste videli? Here I am. V glavnem, nažalost nimam nobenih posnetkov več od tega klipa, ker Lucia was way too tired. Preveč sem razmatrana, da bi posnela karkoli drugega. Ne, nisem šla dol pol na sprehod, ker sem se ulegla v posteljo in sem si rekla, da bom zaspala sam za 2 urci. Spala sem 4 ure pa pol. Potem sem se zbudila ob zvokih mojega telefona, ker so me moji sodelavci klicali in piskali, da ne pridem dol na pijačo, ker so šli oni na sprehod in potem so šli pit, pa neki pojesti za večerjo, ker je bila pol ura že 9 zvečer. In Lucija je tako vsa naspana, vse spočita po 4 urah tacga počitka. Pridem dol, smo spile ne par rund, jaz sem pila belo vino, čudovito. Pa pojedla sem en tiramisu, oh my god, itak. When in Italy you have to have tiramisu, you know what I mean. In potem sem šla spat, mislim, do 10. Ob 11 sem ustala, se zrihtala in ob 1 popoldne sem že pobrala, ker smo šli na letališče. Let nazaj v Dubaj je bil nabito poln, folk je bil živčen in nesramen. Ne bom o tem govorila, ko sem prišla nazaj v Dubaj, je bila ura, mislim, da zvečer nek polnoči, tam nekaj tako, da sem šla sam spat in pa sem rabila po mojem 6 dni, da sem vse prišla. Iskreno. In to je to od tega vloga. Čestitke vsakmu, ki je zdržal do konca. Vem, da je bil ful dolg vlog. Ampak hotela sem spraviti vse v en vlog, ker to je bil en multisektor, to je bil en let. Tako da dobite feeling. To je tole, pa se majte uživite, pa se vidimo v mojem naslednjem videu.